אתה רוצה להגיד כמה מילים על האישום? מה ביקשו ממך לעשות? להתנקש בראש הממשלה? השב"כ אומר שהוא הודית בהכל, בכל כתב האישום. Nyawa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan sempat terancam akan dibunuh oleh warga negaranya sendiri. Pelaku diketahui bernama Moti Maman, 73 tahun, seorang berkewarganegaraan Israel yang diduga menjadi mata-mata Iran. Maman ditugaskan untuk menghabisi Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant hingga Kepala Shin Bet Ronen Bar. Seorang warga Israel ditangkap atas dugaan keterlibatan upaya pembunuhan terhadap Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu. Dari hasil penyelidikan, pelaku menjalankan aksinya atas perintah Iran. Dikutip dari Russia Today via Tribunnews pada Jumat 20 September, pelaku bernama Moti Maman, 73 tahun, telah ditangkap pada Agustus 2024 lalu. Namun Badan Keamanan Israel Shin Bet baru menguak kasus tersebut ke publik pada Kamis 19 September 2024 kemarin. Menurut penyidik, Maman telah 2 kali bepergian ke Iran dan menerima uang untuk bertindak sebagai agen. Perjalanan pertama terjadi pada April lalu, di mana pelaku bertemu dengan pejabat keamanan Iran. Sejak saat itu, Maman ditawari tugas seperti mengumpulkan informasi rahasia hingga menempatkan senjata di lokasi tertentu. Kemudian perjalanan kedua terjadi pada Agustus di mana pelaku diperintahkan untuk membunuh sejumlah pejabat Israel. Target pelaku yakni Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant hingga Kepala Shin Bet Ronen Bar. Tidak dijelaskan secara rinci berapa total uang yang diterima pelaku sebagai imbalan untuk menjalankan tugas tersebut. Namun, Maman meminta uang muka $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah yang kemudian ditolak oleh Iran. Selain itu, meski pelaku berkewarganegaraan Israel, ia dikabarkan telah lama tinggal dan menjalankan bisnisnya di Turki. זה שקר. לא פחדת להיכנס בפנים לאיראן? Demikian informasi terkini Syederalun. Saksikan terus beragam informasi lainnya. Coba balik dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.